Abusiafo Maame chia obia ewo attention TV do. Mesro bebre. Inya subscribe ya bomoza na subscribe. Na mia share button no do. Dem obeya e be share na obia enya bi. Esanso mia adoma no do. Adoma no so di mia do a. Me ezibotum bia no eja wonsa beka na etum na wuso da atum framam. Mia like no do. Na sanso hwe monsi. Ihwe monsi a na beti ase. Wosomfu eku apapa bini. Na nde abasam na medina men. Sama show body attention TV the mobile so Ghana bia no yemfa nka me hia hwefo na nyi hia tiefo nyina sisi an mo abasa na boton de e dada me ka kiro de Naana Brown wa start business nketinketi bia oreye oye da ma peanut paste no onye shito na angwa nkakra na ade eja odine se hye ni da mrife ma anhwa na onko didi nti oreye bibi no da abo na nkasa no ho da ma na nka wiase de nka yeye etina fa akra na eja etiwade do nti Naana Brown sisi ano edwuma sisi a oreye ne dey na Maame Ng3g3 so da botu guade Naana Brown na edwuma na oreye no ediban product na oreye no oye dem peanut butter no onye shito na angwa na ade no ni nyina oye poison akan oye asemo na me bisa de anenyenye bia no Maame Ng3g3 o se hona hone awu London hona ate no edwuma wa FDA ana FDA fo wa ma wakan den edwuma branch branch ni bia ma ho de fa hwehwe nkrofo nzema mana ana wo wie firi so de eda no wankasa Naana Brown ikobu nkotodwe trend de esra na ombo mazina no onfa ne product ni bi no onfa sendo ewo London ho na nya kwan na wo so tan na nya tefre kakra na tafe sisi ya Maame Ng3g3 mo da bobom kra ni de wa hyeda so abomodina afre FDA fo onye Ghana police fo de Naana Brown ni product na ore ye ni nyina ye poison nti won bo modina no won kwache no na dem na wo ya de dem na wo sabotage nipa wonu ya loko n'enyim kakra won pokra no all dead enye ni je kra mpo wom na de man no hwe be bia sisi a wo so de wa asam de ne na me onya fine kra de bibi dam obotum na wa abadam aso emu de poison wo man ana ama was the product ni bi was ko FDA akohwe de madan na me bi so no asam bi sa ni nyina ni de sisi a no se wo bahwe na se poison bi anyima awankasa de na beye de so na beka sana chede wankasa one resi no da watch wankasa so because also sabotaging no also chede de won sa hye bi Maame ka wo de University Foundation won no so masse madwumadi medre bro pepepe na University Foundation no so de eja waje nzama kakra wo nzama kakra no nzama ide ye nipa no ho a oyeye bia no wo no wakwache bia ma prison fo wakwache bia ma njanka wakwache bia ma nkunafo na onye hospitals ho no ma sabi won sanso mu echi wako street children street no won no ma wonya bi na won fa mbo won ho bra no watum wakoye ho adom mesro bebre baby bia wo bia fa won na ma no screen ase na wo so fa nzama kakra eja owo winsem no na owo do nsem no de che na wo so fa ba support na yemfa nyem onye fe dem obeya insura no so orepeti a ibia hyeso wo do Naana Brown na Maame Ng3g3 ho asami Maame ntua do na asam ni nyina anye de sisi a no product no oye poison product sana chede awo so Maame Ng3g3 pe bi na aton no na chede wa kasa so kra no so wo so kra no so na ka wo so pe de it ton fake product ni bi ana da ot den ana wa famba ni nti na sisi ano akoye bibi ti de enyibire aba wa fama sisi ana pe de e shop na Naana Brown na pe de bre na ase ana den oroko den kra no ho nti asisi ana Naana Brown ni product kakra bi a eja we so ma ore ye kakra wo so so pe de e bre na ase krai oye den no ho nti e na pe de di wanyu asi Naana Brown no dodam na e ma ne sa osi fom dam Maame Ng3g3 bebre de attention TV na wanyu ogudu a irehwe wo somfo eku apapa bisumi mesro bebrebe University Foundation ye gudu a ye bode wude ye srawa nzama bia e wo bia fabra na faba support dwumedi na eja nhira na orutwagu no wo so kra so no won sa aka bi eku apapa bi ni makraw meda wase bebre